Lupa koti kun gamanga galag yang kini pancang na paikat pada Longtak Inland Waterways Improvement Project paikat pada Ministry of Shipping na ayaba pirakri. Amasung Chief Sena ki Chief Uddhav Thackeray ngasi numidang wairam Maharashtra ki Chief Minister oina wasak longnaba thoram punam abloi sagal loina na tha amarom leirakiba political crisis loisinchre. मैम खुरुमजरी अदम नेंग्रीबस इम्पैक्ट न्यूज़ ने बिजाना मनोहर मेम नाउजी पुंजासी फावबगी मरुब पाउसिंग मियामदा पिजरी लोकटाक इनलैंड वाटरवेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट पाइखतपदा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ना अयाबा पिरखरे लुपा कोटी कुनगा लाख यांखैनि पांचंगना पाइखतकदबा प्रोजेक्ट असी सेंट्रल सेक्टर स्कीम की मखादा पिरखिबनी ऑफिशियल ओइबा वारोल अमगी मतुंग इना मिनिस्ट्री फॉर शिपिंग आईसी ना एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स Mansuk Mandibiana High Project Asina North East State Singda Inland Water Transport Connectivity Hangan Handuna Tourism Sector Chaukat Hanbada Achoba Mateng Oiragani Hidamasigi Matang da ngarang New Delhi da Loktak Development Authority ki Chairman Oiriba Kuraigi MLA L Susindrona Minister of Shipping IC and Chemical and Fertilizers Mansuk Mandaviaga Unabada Ayaba Cherolasi Pirakibani Mama apa oiba singna macha singbu koiba puba matamda organic ki mafam oiba farming tauba mafam singda pubiba matam oire haina social scientist Dr. Dhanabi Laistram na phongdokre wafama sing ase Radiant Group na sinduna taurem khundrak pam da hefo organo valley gi administrative block sangabagi thoram da phongdokibani thoram aduda Dr. Dhanabi Laistram na makhata khibada housing Manipur asi pura degenerate oiba fibam amada laire state asi gi oiba product ama fawa lejadre ayambana mapalamgi makha ponduna laire matang asida self-sustainable oina ba hona bada Radiant Group na honarakpa haiba asi chingthaningai oi haiki koi khunai jidi sathi na lupthar ba hi gumbane maramdi pothok hai bado koi amata letram hek nongan bedagi na khoi na toothpaste sama pairaga tumam dai boxida sinari pot myam ji maximum ma pande ngatne chana thana ba ba pandagi hingjang na bi ba pande pusala charam masi myam ji amungtang kamaina torga masi khaktang production ji large scale da putok ba horaga khoina sagi degenerate sidagi sustainable da langna ba honna bagi thak sibok da hoji ba de mi ayam ma thoi yaudri madugi part amoina sigi valley sembase masima yam interesting nei aduga oibusu ngamne khale masi kamaina ina oibu ngamne na khanjaba noida manipur jidi hotspot biodiversity ani gi taina ba da lebini na seasonal adu da na ta ba khoina food forest sembase sathe na mai pa ka da balam mane ba koi khunai jidi sathi na lupthar Hefo Organo Valley ki Managing Director Neprams Romeo na hai ki bada chemical yauba chinjak sing charu badagi makhal makha kaya gi laina tina mayam ama thorakli asigumba chemical yauba chinjak sing ase semdok nanaba amadi Manipur gi miyam bu healthy food amadi healthy life nanaba gi pandam da Organo Valley asi linkhatpani ado hojikti koi cooker da kam da di hena mana sumunda ba andagi koi chaba da su koi nungai ta bangak to ina koi toi masigi sing si koi gi natana pesticide koi gi laina tina gi mayam mama masi kapaga haksang da su koi health hazard oina mayam mama koi laktuna hojik laina tina anoba mayam mama koi lai manipur da hojik koi bp culture moina dum loi nei re na dana haitare andagi koi diabetes masi singsi koi chinjak ta giaktani koi food ta giaktani aduna chinjak singsi koi semtok pa ma darkar lei haiduna koi Radiant Group na masi gi valley si koi hangtok chana ba haiduna koi plan torga masi tawjarakpani Matang swais de break amalawjagi break ki matung da Shiv Sena gi President Chief Uddhav Thackeray ngasi numidang wairam Maharashtra ki Chief Minister oina wasak lawragani habagi paw amadi Manipur amasung malengi tongan ba I paw sing puduna lagjagi impact news pamiang tadon labi mayambo mukana taram lokteri bulletin asigi makhata ba paw miyam da bijari
शिवसेना की चीफ उद्धव ठाकरे ngasi numina waira Maharashtra की चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौननबा थौराम पुनमक लोइखिबगा लोनना था अमरोम लेरखिबा पॉलिटिकल क्राइसिस लोइसिलगनी मसागी चही 58 सुरबा ठाकरे स्टेट असि की तरह निपाल लक सुबा चीफ मिनिस्टर ओइरगनी महाक शिवसेना की लुचिंगबा मनोहर जोशी अमदि नारायण राणे की मतुंगदा अहुम सुबा शिवसेना की चीफ मिनिस्टर ओइरगनी उद्धव ठाकरे मुंबई की आइकॉनिक शिवाजी पार्कता वासक लोगनी वासक लोबगी थौरामदा महाराष्ट्र नवनीरमन सेना की चेयरपर्सन राज ठाकरे एनसीपी की वंगांगलोय अजित पवार अमदी डीएमके की प्रेसिडेंट एमके स्टालिन सरुक यागने लोइना वासक लौद्रिंगै की मंगोइनना शिवसेना कांग्रेस एनसीपी अलायंस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सु रिलीज तौगनी हाइरी हौजिक चटर इंडियन सुपर लीग ISL 2019-20 की ngasi sanagada लीग मैच चेन्नई FC अमदी ओडिशा अनिना लंबा तौनरगनी हाइरिबा मैच असि ngasi नुमिदांग पुंग 3 मखाई ताबो मतमदा चेन्नई की जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दा सानगनी लीग असि की ngarang सानखिबा लीग मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अमदी मुंबई सिटी अनिना पांजल अनि चनदुना ड्रॉ चटख्रे गुवाहाटी की इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम दा सानखिबा मैच अदुदा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के पांजल अदु पेनागियोटिस अमदी असमो अनिना मैच की मिनट मापन अमदी निपुनितोय चटपा मतमदा चनखिबनी अदुगा मुंबई सिटी की पांजल अदुना एमएन ना मैच की मिनट कुनगनी थोय अमदी कुंथ्रानी थोय चटपा मतमदा चनखिबनी अरब दबलटिन असि के हेडलाइंस अमन मैमदा थमजरी लुपा कोटी कुंगमंगा का लाख यांखै निपान चंगना पाइखतकदबा लोकताक इनलैंड वाटरवेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट पाइखतपदा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग आयाबा पिरक्री अमसुंग शिवसेना की चीफ उद्धव ठाकरे ngasi numina waira Maharashtra की चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौननबा थौराम पुनमक लोइखिबगा लोइना था अमरोम लेरखिबा पॉलिटिकल क्राइसिस लोइसिलगनी